If nakasuroy na ka sa laylahing lugar sa Pilipinas, unsa imong paborito? Kung ako, imong pangutanon, akong top 1 kay ang Palawan. Nakasuroy na ko sa Puerto Princesa, El Nido o Coron. Sa katong tulo, akong pinakapaborito kay ang El Nido. Nganong El Nido? Katong sa una, mga napulo na siguro katuig ang nilabay, ang El Nido dili pa kaayo ing ana kadaghan ang turista. So naay mga turista pero dili kasing daghan karon. Barato ra pod, depende kung asa ka matulog or mukaon. Pero katong ako niadto sa una, sa baratuhon ra ko nagkakaon and natulog para makatipid. Another favorite place pod na akong naadtuan sa Pilipinas kay ang Dumaguete. Kami sa kong mama, kadyot lang mi o kadali lang mi nagbisita diadto. Pero katong mga adlaw na nibisita mi, na-amaze ko kay ang syudad kay progressive pero ano siya kanang hilom pa siya. Dili ing ana ka dili siya polluted sama sa uban nga syudad. Tapos duol ra pud siya sa isla, sa uban isla like Siquijor. Na naay mga daghan nindot na dagat. And lastly but not the least kay ang Camiguin Island. So ang Camiguin Island, ganahan ko sa iyaha kay daghan siya og kanang natural resources. Naay cold spring, naay hot spring, naapoy nindot na Vanishing Island. Sus kung nakaadto lang ka sa Vanishing Island, ang balas kay pino kaayo. Tapos ang dagat, sus blue kaayo siya. Barato ra pud ang pagkaon, tapos daghan pud kay mga fresh na isda ug other seafood. Tapos ang the best pud sa Camiguin, kung turista ka kay malibot ra nimo ang tibuok isla, maskin isa ra ka adlaw. And of course, kung moadto ka Camiguin, dapat dili ka mo mubiya sa island without trying their pastel bread. Muuna ang specialty sa isla. Kamo, unsay imong ganahan na naadtuan, unsay imong pinakapaborito na naadtuan sa Pilipinas? Feel free to drop them in the comment section below. Hangtod sa sunod, salamat!